Kadang in beta jita in beta than manili jiten teron. Bertang tom pen cepat jirmidam dia prang si bertang kumpi arjita. Dokmuka thana angkang alo bahini PDC ke okcumpran polis dari deng kacingnan. Kiase tompatir pi ponsi dentagat dongka cingtu pathua klamlong karbi sengkan kimi katalon dun pini pen keceng. Greater dongka mukam press union meke sokelang Japan ERC hospital an kepon. Di samanong talong tikatar cingru mama ing samjen pen kecun. Di purong sepi merong malong-malong ta sengkan kimi talon dun. Bidang kumpiar juk depen phi thot bidang ton pen cipat jirmidam sina. Pulis la pen CRPF atum cilangsi. Karbiang long angkang arlo okcumprana song tompan kiri kakuru kohut dokmuka thana angkang arlo bahini PDC ke okcumprana song tompan neping nang polo. Masuk ke nep kang nang ponohut pistol ebong lapente amu kereng mupli lapente magazine isi longpon. Pinirani telepon faisi apor malam dokmoka thana angkang kapalo rong bang tua rong long polis lapente CRPF atum cilangsi bahini resim kang tangkiot asong People's Democratic Council of Karbi Longri tiek pen PDC ke klembang atum polis dari deng kacingnang cek PDC ke asong atum amen klembang teron lapen jirsong ijang po pusi pang tekpon. Kinep cek ahut pulis tatum kilong pon lake pistole bong lapen amu kereng mupli lapen teme kajing ibong. News Text Report News 24 Karbiang Long. Korkanti konstituensi angkang long kedu dendagahat dongka cingtu pathua klam long stame KSA tumpen patir piponsi sengkan kimi kata London asai dek. Asengkan mangson taksi pining le thota karbia khai ningkan kimi arong tin lapen da hawar tin ta London lason taksi Korkanti konstituensi angkang along kedo dendagahat dongka cingtu pathua klam along stame karbi ningkan kimi London bangso ke talon along patir pipon leke Karbi Student Association tiek pen KSA hampang song tumpensi patir pipon jai mega tengpen ada papor hut karbi rong asar amai pu Dharma Singh teron arideng pensi donri ingpupon apithu sonsing rong par arideng pensi ningkan kimi alama ingturpon Korkanti block chairman dolo ingti arideng pensi Lord Chutia Chatai ingpupon tu labangso amayalong dendaghat angkang aradatum citong dun pensi pini sengkan kimi keceng ahut ingsamjin pen picun pon Pisar pusar aku penta ini tumingkan kimi nang talon pen bangbom tewoi pisitame ajak keding om pen ini tum atiku pen ajok ini tum karbi ningkan kimi kitalon le sigong lo tewoi pisitame non we kimi matang te khe longri pan kacirai matang te kacing hon mata pen karbita ningkan ini dunangji imi thang ajubat aporom aputi ilam eki mo pete rubre tik sitame I tumangso achithe papedunang pu kamunthi nang kabor ipen pinian daghawas tame indeng tian choklo lasi pini laso ningkan kimi Pini dipurong sepelong kedo rong malong lo setame karbis tengkan kimi katalon dun masuk ke talon malong ongdung araratum citong dun si insam jepen pecun pon. Pini dipurong malong ningkan phok kecok lapende ningkan kimi hini pecerapet pen talon pon lebang so malong lokon hanse pen si mai cari pon mailam theke jai pon Elvin timung pen japon bang so malong alhisar poman pen kecitong dun VDC chairman ward number 10 lunse timung na citong dun alang li pen si ningkan phok kecok akek ni than pon lapen Sotru Singh teron ward number 9 lepente VDC members son Lord Singh Hansel pente Jen Singh IHGB lepente Rajan timung na cetong dun si insamjil pen picun pon Karbi sengkan kimi along pa cetong dun si di samanong tolong inti kathar cing rumah mai pini insamjil pen picun pon Pini karbi ningkan kimi karcho hut pa cetong dun si di samanong tu inti kathar cing rumah mai indeng ketom kecok along manpeng ke dotum pina an cetong dun
bang solong DDYC akongchun bang sar imbeta chitong dunsi phumen phulok ta ing teaching room amai padover nang po hirjume pidun lapenteng samjin pensi bang somai ichun pon. News Text Report, News 24 Karbi Anglong. Kelemtang arkoi ni paithong ke pani Greater Dongkamukam Press Union penpati piponsi mek kisotompan kelang jiephan ERC Hospital an kepon asai deng. Greater Dongkamukam Press Union pen mek kiso mate operation na tumaphan ERC Hospital alungan se kelang jiephan kechepon. Kelemtang arkoi ni phaing kora thongkep Greater Dongkamukam Press Union pen patir piponsi Kelamtang arkoi ni phain kora nerkep ani dongkamukam rongso piardo hemtunalong akijoy pen sekelang atumaphan amek kiso pen kithe dungajo ladaki unia tumphan an Kelamtang arkoi ni phain kora thongkep ani ada porphai kep malom apor pen Greater Dongkamukam Press Union pen nogo ERC Hospital long an amek kiso tumaphan operation ponjephan kechepon asai deng Dongkamukam pen bertapang dapon promes terang News 24 Karbi Anglong. Pini berta lunch kang nilo, domi thagme kardong.